What's up, people? Johnny here again. Ngasi demo ka XUV700 ay Mahindra ki showroom da lay ko. Ado sigi XUV700 se review am tok jarake. Ai gi tung da lay re hojik se Manipur da ani lay ko white color da hogi AX variant da hogi automatic ki ama lae aduga test drive ki silver color da maga lae ko. Ado sigi automatic variant ai hapet review tok jarake features ke kamai wan to we have the hajarage. The video se lo ifak being view aduga like subscribe to biramo odo hojin jarake. Right, XUV700 aina ngasi review to race AX variant ne ko aduga gari se hanagi XUV500 dagi look se khenare ko habdi aham gi external da hana horus ko adu grills design je hana pro changes pura la e adagi no khogi Mahindra gi logo se si simadam khogi wings ki type to ina smina sem tok rebo ko adagi headlights se khogi auto booster headlight ko we sigi sika LED headlight ni abita manung da bitu jungle yeng view but this is the pattern ga yauri was the yauri maps adagi DRL hapjare adagi fog light this da makha da sumaina hape ko adagi magi radiator grill ki se hape de yeng view aduga sidai mamang da 360 degree camera ma yaujare ko aduga sida yauri se sigi si keno ni ko khogi radar ni ko radar sina kai no har ga ding sa gi khogi gari se sigi mathak sida su 360 degree camera ma su yauri ko sigi sida sida yauri ba camera si ga nga sa gi radar siga connect to ra kanda nga sa gi Tesla da to bu do khogi traffic signal keno loina ba capture to bu ko mane magi surrounding myam se loina ba capture to ni si sina khogi keno gi da Mahindra gi da moi ada asana ko smart driver assistance system na mo khogi ma lay ko si sina khogi gari gi speed kalak pa matam da adagi keno tor ko matam da traffic signal lak matam da speed ka si matam da tab jara ka do ni ko irai line have the gari se smart over hentore have one ever ko the first in class ni moka gi segment ni to uchara ke sigi se sidi yauri se radar ni ko adagi sigi ORVM da su keno yaujare ko sida su 360 degree camera ma yaujare sida ko 360 degree camera yaujare adagi tire size se 18 inch ni lower variant na 17 inch lakpani aduga diamond cut alloy ni sida yauri ko aduga magi hanaki Mahindra no budigi logo do se yaujare MRF ki Wanderer ni sida yauri se tire se 235 oiba aduga magi keno se dimension se ko 235 60 18 inch sile aduga sida yauri se magi indicator se sequential turn indicator ko sumaina kogi high end cars ga yawdo kogi Audi ga Mercedes ga mode yawdo adu dunia jik tawri se
adagi side ki profile se hapeta mugi engsi khoi anoda first and segment da smart door handle ni sidi yauri se aduga magi smaina manung da engine gi doine buka remote ke ki tara jiti moi thong hangi ni ya gi roi adu remote ta taraga manung matan engine gi doine aduga side ki cladding se SUV oibagi ka adagi door light sidi yaujare adagi si Adrenox ki badging yaure Adrenox ki matang da moi phajana haijarake sigi se interior gi tamuka back side to mo hapel laksi XUV700 gi back side sida yaure si sida su maringi reverse camera si yaure akogi anova Mahindra gi badging sida yaujare XUV700 aduga sida AX7 ko auto gi to class ni sensor sida yawi ko mai maningi sida ko smaina aduga mai makhaja peti view aduga magi sigi tail light se arrowhead tail light hai ko magi si design se ko LED ngak ni apet magi keno se peti view detailing se ko aduga gari sigi interior changdringai da magi engine specifications to mo haijar rakhe ko engine specifications se makoi petrol and diesel ani mag loina bak lai aduga petrol variant se 200 ph oiba ko aduga 380 newton meter torque oiba ko aduga ngasagi diesel oiragana 155 ph oiba aduga 360 newton meter oiba ko aduga diesel the engine amasu lai adugi power na 185 ps oiba aduga 420 newton meter of torque oiba ko aduga ngasagi sigi drive modes mayam ma yauri sigi da su ko sidana mu zip zap zoom mana ma unglai re aduga custom mai na amasu lai ko gi pamjaba driving style adugi matungi ne ko ado interior se amuk chang dringai da ya topa kitanga haijaram ge magi features to ko features sida makoi gi sida anoba da advanced driver assistance system mana ma yawe ko sigi sina kamai to ge dang sai gi sigi sida ADAS na haine moi Mahindra gi moi term da ko sigi sida smart pilot assist na ma su yawi the forward collision warning and am sure ko hadi gari ji thengjana tringai da sai gi warning pirak ko ko adagi automatic emergency braking ko mamang de leriba gari duna sai gi brake kham afara ko matam da simai mong the warning loi lak tune ba adagi traffic sign recognition sai mamang traffic sign loi tar ga ina high speed thorom bodo automatically speed jam da zara ka doine ba ko sai ina haija ba sida radar na haisa six na loi na capture to ko doine mamang gi camera siga yauri siga ko sing tong na raga adagi lane keep assist na ma su yawi six na mo aina lane je adum straight adum thoba haitare ko abi aina uirak pa kolok ko leidna ko tuminga ko kolok ko lane do change to ko matam da du warning la ka doini side indicator hapa ko di la roi ko adagi mu high beam assist na ma su yauri si chu dum high beam low beam chi dum thana automatic dum ojara ka doini magi function bi matungina ko adagi lane departure warning adagi adaptive cruise control kind ga cmam si ne ba ko sagi advanced driver assistance system ha first in class ni si yauri se ko features ki additional da best in class ta ko gi 7 airbags yawi my safety da ko adagi ESP adagi driver drowsiness detection adagi magi auto booster headlamp guys ko adagi electronic parking brake adagi magi safety hazard alerts ma'am yawi ma'am si magi features ngakni adugo sigi auto booster headlight haise sigi yamna irai laiba term da kamai to ge da koina highway da thor ko matam da speed se sum yankhala ko matam da ko IT speed ki above lakh taragadi sigi headlight se mathanda magi brightness ki sang se mathanda ngan henkala ka ne ko henkala ko se mokoina Mahindra na have the 1.6 times henkal le have almost twice ne ko hanangalam headlight to dagi almost double henkala ka doini mathanda automatic oina auto booster headlamp mai si henkala ka doini aduna IT speed ki above the layer kan ko highway da thor kan aduna tradi mai activator roi ko IT speed ki above the activator ko doini ba ado mo hapet interior do mo hapet changa ga mo yeng asi aduga interior se ko gi milky white ka black ka gi
combination ni yaurisi leatherette ko kano oiba ko sida ventilated ngakni seat se memory seat 6-way memory ni seat se ko adagi sigi se koi ORVM control adagi siga memory seat ki functions ngakni adagi magi door handle adagi magi loina bak lock ngakni ko adagi sigi sta koi leather gi finish ama yausale chrome gi finish yamna phajaba yamna yam mong ta ba haitare ko aduka cup holder sida bottle holder 1 liter dum hapa yagani adagi satin jida dum hapa yagani ko adagi door gi light sitan me yaujare adagi magi tire gi information sida loina hapa ko rapid changaga yengase aduka sit sigi magi keno magi keno sika adjustment is kare to geda sidai da thong doina pali ko adu sida loina bak maning omang chiket potcha smaina loina bak tore adagi sida loina bak thong door doina mai control sida loina bak yawe ko gari atai di normally sida loina bak hapani adu sigi sidi akhoi gi magi sigi se ko akhoi gi lumbar nangan gi back support ki kena to ba ko ba tongan ba to kolan ba du khak tagi wani sigi ne ko interior si apet amuk yeng si steering di yan hoksela si ai gi quite favorite flat bottom smaina oi bi si sine quite pam jeri se Mahindra gi anova badging ko adi magi si controls lo yaujare som the cruise control ke lo yaure sigi snam khogi sigi kenu ni display gi control ngakni adi som makan gi sina wiper ke loina bak kenu gi ko control jare som the rear ke loina wiper ngakni adi som makan gi sina headlight ki adi kenu gi ngakni ko control ngakni magi signal gi control ni adagi sisu headlight ki adjustment ni adagi si traction control on off ni hill ascent hill descent ni ko sigi se ka aduga sida magi dashboard se yamna premium oiba leather na loina ba cover tawre ko aduga yamna hard oiba plastic nate aduga display se apet on tawjarake oh AC sam AC sam darkar leiramne sam do okay sigi se 10.25 inch ni som makan gi display sisu adagi sisu 10.25 inch ni ko aduga magi infotainment system se adaptive loi thokchare emiam se ko all digital ni se yaure se adagi engine start to stop button se yaure adagi sigi se display se amna kaitare amna futuristic oiba design hata magi indicator sigi kanoga sempi view adagi magi se de kano thokchare gasagi navigation se thokchare ko adu ke yauge da peding ni se aduga sigi display si yaw haped haijara ke ko magi display si amna information yamna yaw ba haitare sigi navigation se ana ai uchara ke display ko sigi se na taba ai navigation se kamai to ke da sigi se full screen da smaina on to pu yae ba ko sigi se navigation full screen da leire the som makan gi side to ko ada me am movie bra sin navigation se displays animal smaina loina bok thopu yai ko adagi mu sigi se ya topu da mu ama mu hajara ke ba adagi se driver assistant sagi ada sana ma haibu ko advanced driver assistance system na haibu sigi se thog the yar rai no ma test drive to kanda amu gai hajara ke sigi se fadana explain tok jara ke aduka atopada setting alert ke loin drive info kainaga ko adagi loina your distance adagi average time adu da ke loina bak sida loina ba information like clock ke loi thokjare adagi fuel gi desu sida loina ba yaujare range ke loina ba yaure average loina pire adagi vehicle info se vehicle info se door ajik ta door ama thingen gi da ko adu gi dini sida ade sona kan gi si khoi gi sida ma yaure se ko driver gi ngasa gi lane assist ni adu si ta pressure monitor ni sida yaure se adagi sigis navigation si lejare adu sigis namuk magi ngasa gi
Adrenox haise Adrenox haise makhoi connectivity ne bako sida yawi Adrenox connectivity kamai to geda roadside assistant adagi khoi mobile app ta khoi loina ba download tor ka nang sagi sigi gari je mobile app ta gi bo dum ken to gari start stop to ya du ne bako adu me am do loina ba sida Android Auto adagi Apple CarPlay loina ba yawre adagi sura kan sigi sna mo khoi climate control ko dual zone AC oibani sigi se adagi just dial horoscope news bobo yawre sida yawre se ko magi se adu sigi hapet sigi line sigi toggle switches me am sigi se am nungai bani sigi Lamborghini daga hap do me am nungai bani adu sigi AC gi control aktini adagi auto gear ni sida yawre se ko manually auto ne adu si electronic parking ni auto hold ni sigi se ko wireless charging yawi adi manung sida USB gi charger ma yawjare adu sigi sina akhoi kano aktini ko sigi display gi joystick ni si yawre si the phone sida loina ba music sida yawre adagi si key ni ko kano gi adagi sida cup holder yawjare adagi armrest sida me manung desu keke magi storage sound ni yawre ko adagi couple kano gi sida ko hogi storage sida yawjare adagi back seat si 7-seater ne na kasi review to jare ase other space the amazon yaure hai tar Alexa open the sunroof okay matana lumang jare ko ada Alexa gi magi voice control gi nungai jawa masida le adagi magi speakers de hapsare the speakers is 12 speaker is the surround sound actini the stay the sunglass holder yaujare the magi lighting ke ma'am still in a hape ambient light ka aeroplane yaw the style is the Alexa close the sunroof okay aduga back seat cha hape dom ging si middle row seat che ko back seat ki si seda kasagi air AC vent yaujare seda kai no hong dis da ma kano ma yaujare ko storage ma sam yaujare adu charger ma sam hape leg space ti dom phasana leire abdi SUV ni na ko aduga magi coat hangers da yaujare grab handles da yaure the light the LED light hapsare sunroof se pura maning moni wa sang is ga tina wo sa so sunroof ne aduga sit si am no ai ba haitar aduga magi da armrest maya gi da yaujare ko aduga yam joy gari se isofix style support mount loina ba yawi adu si na third row seat jodom phasana spaces way adu mi kitang pick ba nunga adu ne hena nunga gani ko angang ba tong aduga mi acho bu di kitang wa gani haitar sida maning dasu magi cup holder ke me am yawi adagi AC gi sida ke loina ba yaujari ko adagi speakers on yawi maning da long drive ko mathak bu khotpa yamna nungai ga doini sigi garis automatic door handle ne sigi se boot space se happy to ying si third row seat yawbuni na sigi condition sida di boot space yawre do 50-50 split seat ne ko version name da ga this boot space am sawrani aduga sida mai tools ki loina ba hapsare aduga ngasagi tire di makhada yawjare ka aduga XUV700 gi magi variant me am the variant se command to get MX tagi an hoye variant se MX tagi horga AX3 AX5 AX7 lego AX7 is automatic play automatic all wheel drive among lay buka aduga sagi sigi se price list ni adu mayam hapet post option biro aduga hapet yeng biro aina review tok jara ido sagi AX7 gi season buka 7-seater season automatic 7-seater is around 25 among lay sigi se ko sigi price list se hapet post orga yeng biro
ꯑꯗꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ XUV700 ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯇꯦꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯇꯧꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯦꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯀꯤ ꯑꯩ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯃ ꯅꯝꯖꯔꯛꯀꯦ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯑꯗꯥ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯃ ꯐꯖꯅ ꯇꯦꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦ ꯐꯥꯔꯁ ꯏꯟ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯤ ꯌꯥꯎꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯕꯥꯏ ꯕꯥꯏ